Sa number 9. 15 shoot. Last net. So ayan, 2-0 in favor po Tipurag. 2-0 Purag. Yan, tabla 2-all. 2-all. 6 minutes and 15 seconds sa ating first quarter. Tabla 2-all. May natin yung hindi katipunan ni nabatad na kita numero ta. Kasta dapat kuma nabatad. Adayo pa lang kaamo mo dyan number na. Ayan, thank you very much po kay Madam Rose Dan sa pagbibigay niya guys ng ating pangload. Maraming salamat po Madam. God bless you always. Madam Rose Dan. Ayan, 2-4 in favor po ti Katipunan. 2-4 Katipunan. Number 99, no go, they are going for number 7, pass number 19. Number 19. Yes sir, tabla manin. 4-all. Last 5 minutes left sa ating first quarter. 4-all, tabla. Number 22, wrong. Number 17, Yes sir, another 2 points Katipunan. Ay Purag ba? Purag. Sorry, Purag. 6-4 Purag. pass number 99. No go. Last 30 shoot. Katipunan ngayon, Kanay, nasa sa 28. Ang bot ngayon, yes sir, another 2 points Purag. 8-4 Purag. Plus 4 minutes left sa ating first quarter. Shoot. Number 99 naman, Lumera.
Yes, sir. Yes, sir. Another 2 points met. Iti Katipunan. 6-8, Purag. 6-8, Purag. Number 8, Baha. Pass number 7, ang Pulitod. Ang Pulitod na naman. Another 2 points, Purag. 10-6. 10-6, Purag. 3 minutes and 25 sa first quarter. Number 14. 31 sa 3 points, no good. Tumbaga, Janelle to ang Pulitod. Yes, sir. Another 2 points, Purag. 12-6, Purag. Ayun, 3 points. Katipunan. 9-12 in favor pa rin si Purag. 2 minutes and 52 sa ating first quarter. 52. Last time shoot. Number 27. Sa tres, no good. Last time shoot. Dito! Katipunan. Official score 14-9. Purag. Time to be 2 minutes, 34 seconds. So ayan, don't forget to like and share guys. 2 minutes 34 seconds sa ating first quarter. 14-9 in favor po iti Purag. Back to the game. Ayan, back to the ball game. Bola puti, Katipunan. Katipunan ball ngayon. Number 22. 22 to number 7. Foul. Number 27. First number 27. Yes sir, another 1 point iti Katipunan. 10-14, 4 point lead, Purag. Seventeen, Tumbaga. Ay, number 22. Number 9. Euro to number 7. Uy. Stolen ball. Nagbudot ang karabong kupon. Tumira ng 3. No good. Number 9, Euro. Yes sir, another 2 points. Ayan, 12-14, 12-14, Purag. 1 minute and 29 seconds sa ating first quarter. 1 minute 29 seconds.
27, ang Politon, pinasa kay number Batara to 17, Tumbaga, yes. Another 2 points, Janelle. 16-12, ayan, 16-12, Purag. Last 1 minute left sa the first quarter, 16-12, Purag. 13 shoots. Last time shoot. Ang pertandingan ng mga atake. Steve, nagulong ng mga atake. Yes, basket and a foul. Last 48 seconds sa the first quarter, 18-12, Purag. Ang sunod, tumira. Nagulong. Last 40 seconds sa first quarter, 18-12, Purag. Last 40 seconds. 40 seconds. Last na to five. Napigsa. Number 22, 44 and out. Last 23 seconds. 23. 23 seconds. Last 15. 11 seconds left. 18-12, Purag. 11. Ah, po yun. Number 28, Bacana. Last 5. Yes, 3 points. Ayan, baliktaran ang score. 21-12. 21-12, Purag. End of the first quarter, guys. 21. Roll. Next game. Perus versus Portal versus Pasig. In the main event, Perus. Second quarter. Ayan, second quarter na po tayo sa mga bagong pasok sa live. 12-21, Purag. Pass number 7. Yang main pak. All by number 4. Akhirnya pas masalah number 24.
15 shoot. Number 20. Number 17. And then number 17. Tumbaka. In and out. Meron natin sa number 28. Tumbaka na 3. Wilson for God for 2. Ayan, Batara for 3 points. 24-12. Purag. Benel, no good. Ayan. Foul by number 22. Boston sa number 22. Yes, 3 points, Batara. Number 28, 12-27. 27. Ayan, Purag. 15 shoot. Number 23. Last 10. Number 99. Foul. Foul ka na rin ako. Nakikitunan. Number 24, second personal foul. Durang. Last 5 minutes, 36 seconds. Official score, 7 round. Durang. Oh, honey. Ay, paano ba ding? Hello po. Shout out! Ayan, back to the ball game, 27-12. Purag, 5 minutes and 36 ating second quarter. Ayan, Bontot, no good. Hey! Ilay ayam nan. Number 5 ngayon. No good. Yes, another 2 points for us. 12-29 in favor po si Purag. 4 minutes and 26 sa ating second quarter.
Another 2 points Purag. 12:31 in favor po ni Purag. 3 minutes and 45 sa ating second quarter. Ayan, i-share yung meta guys. Nakapsot ni Signal. Pasensya, nakapsot ni Signal. 31-12 in favor po ni Purag. 3 minutes and 20 sa ating second quarter. Abi bola di Manchester United. Ewan ko lang paano. Ramon. Bola sa mga birthday management. Ay kaya to. $12.35 in favor po ni Purag. 2 minutes and 23 seconds sa ating second quarter. Awan ng anay data halo-halo. Nagbuto de karapupon. Halo-halo pa more. Ayan, may nagsenda star pero hindi natin makita. Nung kami nakaidda guys, dato'y live ko nga makita nagitakumen. Oh, ayan. Maraming salamat Madam Rose Dan sa pa-star. Ayan, 100 star. Thank you po. At maraming salamat din sa ating Panginoon, Madam Rose Dan. 1 minute and 52 seconds at the second quarter. 35-12 in favor po ni Purag. La suave 46 apa sih lese wala Number 93 ngayon, Katipunan to number 12. Number 12, no good. Nate. Alam mo, kamul. Di ba? Marigatan nagkamul. Last 50 seconds sa ating second quarter. 35-12 pa rin. Favor po ni Purag.
Apur. May ayatan mo ata ni Mateton. Nagbuy-buyan. Ang lamakambol yung pula. 15 shoot. Number 11. Yes, sir. Another 2 points by number 11, Katipunan. Nagtayad yung number 11. Last 20 seconds. 14:37, Purag. 15 shoot. Last 10 to shoot. Number 5 ngayon. No good. Ala, di na pa maalan. Oh, tumbaga. SK Chairman, yes. Yan makita. Apa yan ang tangatang Marion? Di magpara. Mario, di ba nga tangakuan, nagkalto na gito katipunan ng anak ko. 14:39, ayan, 14:39 Purag. Yak to kay taghalo-halo, nagbudot yung karabo ko, taulan nga taulan. Ayan. Third quarter na tayo, guys. Makakabawi din ang Katipunan sa third quarter. Manalangin kayo. Apa ayam mo, pretty bigoy. Ayan. SK Chairman ngayon. SK Chairman na agawan. Ayan, ni Bebe Rams, 24-22. Number 22 ngayon, pinasa kay number 9. No good, ay 99. Number 22. 22 ngayon to number 9. No good. Number 9. Wala pa rin Yoro. Wala pa rin. Last game. Nyo, ayaw mo. Ura no awal sugsugid kam siya. Adag to'y daate matet. Bakit ato nga mabaklat to'y. Yes sir, another 2 points Purag. 14-41, baliktaran ulit. 14-41 Purag. 6 minutes and 30 seconds sa ating third quarter. Number 7. Wa na sugsugid, pipi. Kam siya. 24 ngayon to number 22. Ayan. Shot nila kay Kon. Lapan. Plus 2 points Katipunan. Ayan. 16-41. 16-41 in favor po Tipurag. Ano nga balot-balot ni bagbagam anak ko.
What is the ballot? Ballot boxes? May ballot boxes ba sa live? After the Oh, awan mo ti amo, bebe. I don't know the ballot boxes. Number 1, 18. Ayan, 18:43 Purag, 5 minutes and 29 sa ating third quarter. Dada ate matip. For the win. For the win kano ko na ni Konsehala. Konsehala Ryan James Labuquet. Last 10 shoot, number 4, shoot, number 27, number 4, wala pa rin ang tinamalas. So ayan, thank you very much Madam Rose Dan sa bigay mong pang-load natin. God bless you and sa 5-star. Maraming salamat Madam Rose Dan. 4 minutes and 47 sa ating third quarter. 18:43 Purag. Agora kata i-share ko man nila kay Chona para makashoot Dan. Number 17, Tumbaga. Number 17, Batara, yes! 3 points by Batara. Naka 3 points man ni Bataran. Talagang mamanso. 18:46 in favor for ET. Purag. Number 22, 15 shoot. Number 4, wala. Wala number 7, number 2. Batara again. Cross number 27. Running game, Batara. No good sa threat. Oh, foul. Damay foul. Foul ngayon ang 24 pusong ka. Patipunan. Second lang ba ng 24? Patipunan. Last time shoot. Foul. Foul by number 24. Target sa number 24. Sabres. 24, foul. Full shot by number 27. Skate Sherman, no good sa unang banat. Last 3 minutes, 48 seconds. Second attempt. Yes, another 1 point. Purag. 18:47. Purag. 3 minutes and 44 sa ating third quarter. Lost ball. Correct, madam. Iwasi-wasi da. Oh. Damay foul.
Foul by number 29. Tumbaga. Force naman po ang pinagdinaan Tumbaga. Madayat at Madam Rosedan. Katataray na. Oh! Yes, another 2 points met. Katipunan. 20-47 in favor po Tipurag. Second shoot. Tumbaga. Last set shoot. Number 28. Bantara ngayon to 24, Abelia, yes! Another 2 points by 24, Abelia. Anak DJ ni Madam Rose Dan. 47-20, favor po indeed, Purag. Yes, another 2 points, Katipunan by number 8, 49-23, Purag. 2 minutes and 20 seconds sa ating third quarter. Another 3 points by Batara. Naglag talaga ni Batara. Uri matulog sa ito. Last 2 minutes. 3 points na Batara. Bulak ang amin all around. Gaya na. Urag guard. Nalaing. Hindi na lang kayang mag-isurap, oh. Siyempre kadamon yung ko ang amin. Yung chairman. Dadato. Ano di Sangka, sangka. Pasig. Bataw, sangka. Ano nga kayo chairman, ipasa damo kayo. Ito nga carry lang. Back for the game. May at team play da. Amuda ti Dahil trabaho lang. trabaho da. Nagkakagawa. Correct. Kada ti malaglagawan. Ayan, 52-23 in favor po iti Purag. Yun na nabo. Tagaan na. Tagaduda din. Wala ko lamang damit ni. So, no? Wala siguro nga nabaniitan. Yes, there's number 8. Number 9. No good. Christian Ball, Purag. General ngayon, Tumbaga. Last set shoot. Skate Chairman, 27. Pinasa kay... Oh! Pasa na kiniading na. Sursuwan na. Ayan, 23-52, 23-52 in favor po Tipurag. 1 minute and 42 seconds sa ating third quarter. Number 8. Mahina. Last set shoot. Last set shoot. Number 70. Yes, another 2 points si Katipunan. Baliktaran ulit. 52-25. Purag. Last 1 minute left sa ating third quarter. Pura ilibreda ka halo-halo diyak kaya. Last 1 minute. Nagpudo to karabo. Number 6 ngayon. No good. Euro to number 3. Shoot. Number 9. Yes. Yes, another 2 points si Katipunan. Another 2 points, Purag. Ayan.
27-54 in favor po Tipurag. Plus 33 seconds left sa ating third quarter. Number 29. Ito sure. Number 29 now. Ayan, Purag ball. Purag ngayon, number 27. Last 24. Last 24 seconds. Number 99. And number 8. Ayan, Purag ball. Purag ball ngayon. 24 seconds. Ang Politod. Chairman, anong binabalak mo? Last 15. Last 10 shoot. Still ball by number 70. Number 70 ngayon, pinasa kay number 9 to, number 11, foul. Basket count and a foul. Another 2 points, Tipura. Katipunan. 54-29. Purag. 54-29, Purag. Plus 5 seconds left sa ating third quarter. Tatay. Last foul. Last foul. 5 seconds. Chairman. Itininipoy si Chairman. No good. Pasa. So ayan, Purag versus Katipunan. 29-54 in favor po Tipurag. Diyan po nagtatapos ang ating third quarter. Ayan, maraming salamat Madam Rose Dan sa 100 star. God bless you always at sa ating pang-load guys. Maraming salamat po. So ayan, last quarter na po tayo. Last quarter of the game, 29-54 Purag. Solid ball by Janelle Tumbaga. Janelle ngayon. Janelle Rumaragasa. Pinasa kay Chairman. 27. Ayun, another 2 points for Purag. 29-56 in favor po Purag. Number 30. 1. No good. Number 93. Yun, wala pa rin. Janelle ngayon. To number 28, Batara, wala. Ayun. Nakuha ni number 29, pinasa kay ang Politod to Batara ngayon sa 3. No good. Number 93. 6 minutes and 34 sa ating last quarter. 29-56 in favor of Purag.
31. Asa number 20. Asa number 25. Last time to shoot. Janelle tumbaga sa tres. So, 24 ngayon, binasa sa 7. Stone ball. Dua kay Tarwaron. Number 93. Shoot. Shoot mo. 99. Skill ball by Sherman. Sumabot. Number 3. Anong barangay po yan? Barangay ng magaganda at gwapo. Ayan, barangay sila ng magaganda at gwapo. Purag at Katipunan. 57-31 in favor Bote Purag. Di Bagpaiso, barangay tinapipintas ka ng gwapo. Purag kang Katipunan. Yes, another 3 points, Batara. 31-60 in favor po iti Purag. Batara no good sa press. Napeg sa bebe. Ayan, sa mga bagong pasok sa live, 31-60 in favor po Tipurag. 4 minutes and 28 seconds left sa ating last quarter. Labas ka no Tiweteng, 28-25. Ano pa day jay? Naragsak nga bisita. Next game is basketball ulit. Ayan. Next game, basketball ulit. 60-34 in favor po Itipurag. 3 minutes and 57 sa ating last quarter.
Untuk para number 7. Order number 7. Last time shoot. Batara Black. Last 14 shoot. Tinext nga gay ayam guys ko na kitay na-cute. Barangay tina-cute. Dadalakitan tour con Pasis. Ayan. Dadalakitan tour con Pasis si next game. Ayun ay barangay tina-cute. So, Na-cute tong nga pada. Ayun, last 2 minutes and 59 seconds sa ating last quarter. Same score, 60-34, Burag. Barangay iti na-cute. Pasis kon Dadasur. Mayat tilaban. Mara may tugot dati, kaskaron, tadamot ti merienda ko, mabisina kon. Ayan, Barangay Pasis, kaskaron. Tadamo mamerienda. Demi single provide. 7. To shoot. Last set to shoot. Number 7, Rivera, no goal. To shoot. Number 99, no goal. Wala. Nakapsot ti signal. Agmaldi-maldi. Last set to shoot. Wala, po. Kitaan nyo maladya PPSK sinising sina iton. Nagitagdamdamag iti aglaban. Ja PPSK sinising sina itunana. Ada, dyan kita schedule. Iti sumaruno, iti tadalakitan sur kon Pasis, kahordan kon Santa Cruz, taglaban. And the last game is DLY kon and Paratong. Ayan. Digitagdamdamag apo, pakikita yo PPSK singising sinait. Ada dyan na tayo. Wow. Scheduled aglaban. Madamada di tapasis ng agluluto ti kaskaron. Mangibalo kayo Ada ti merienda ni Lucanong Baklos. Mabisbisi na po. Ayun, sumamit. 62-38 in favor po iti Burag. Last 2 minutes left sa ating last quarter. Number 99, Katipun. Dagiti nga makaamugas, ijay PPSK sinising sinait kulana. Dijay ti pakakitaan nyo ti schedule ti everyday nga aglaban. Foul. Foul number 24. Fourth personal foul. Okay. Right lang. Katipunan. Forensic
Last 1 minutes 44 seconds. Batara, Tumbaga. Dagi tayo mo 3-pointers amin at dagto unag gaya. Tipurag. Yes, another 2 points Purag. 38-64 in favor po Tipurag. Kana buy-buyain yun. Last 15. Kaya ayam no bigat kabsat ka players di basketball. Ayan. Last 58 seconds. Players di basketball kagay ayam no bigat. 58 seconds left sa ating last quarter. 38-64 in favor po Last 58 Tipurag. seconds. Tilakay ni Gandara. Number baga kang Gandara Tilakay Mall. Last 58 seconds. Bola iti katip ayaan. Purag ball. Last 9 shoot. Para kanyak, yes. Another 2 points. Kinilakay. Dahil tilakay ni Gandara. Nung amuyo lang kumanuno naka-shot. 40-64. In favor po Tipurag. Last 38 seconds sa ating last quarter. Last shot for four. Malakas na pagbati kay John Axel Sampilo. Ayan. Last 27 seconds sa ating last quarter. 40-64 in favor po iti Purag. Congratulations Purag. Ayan, congratulations Purag. Ayan, thank you very much for watching everyone. Don't forget to like and share. Madam Rosedan, maraming salamat sa 100 star at sa ating pang-load. God bless you always, Madam. Ayan, see you sa ating next game, guys. Ti aglaban is na Dalakitan Sorcon Pasis. Barangay, dagitay na cute. Ayan, thank you very much for watching. See you sa ating next live.